ngikuthinte ngikusummarize smart. Awu kodwa-ke babe soduma omuhle. Hello everyone, hope rayso lakho luhamba kahle. Sekusuke-ke inkulumo ngenxa ye-video eqoshiwe yakhe uMgilane ekhuluma noBhebs Dumo. Yena usuke eyikhulumela nje enqumela uBhebs Dumo, but-ke abantu sebeyayishintsha lento sebethi ufuna uBhebs Dumo, ufuna ukuyithintela kuBhebs Dumo. Ngakudleli-ke isikhathi sakho afezane sishone khona uma ukuthi uyaqala ukufika lana ushiye usubscribe-ile ukuze ungeke uphuthelwe amavidiyo afana nalawo. Ngiyazwela. Eyi, cha, ngobe umkhandlu ahla wena. Yabona dadewethu umkhandlu, wena gidangoma elihle khalesheni lakithi, wena queen of igqomu lamagidangoma. Ngifuna wazi ukuthi whatever you are going through, umgilo ugobela womkhandlu ukuthanda very well smart, like i-smartphone ingakho ephathi i-iPhone. Ngicela ukuthi masuthola isikhathi ungisendele i-link yale album ozoyikhiphi, iphi noma i-album but I don't care, but uyayizwa leyo nto abalozi labo imndiki nemndawo uzosihlanganisa as amagidangoma amahle. Phela wena ulady gqomu lomkhandlu, kaze ngakuthanda Bhebs ukuthi ngikuthinte ngikusummarize smart. Awu kodwa-ke Bhebs Dumo omuhle. Engathi ngiyaqabula ifaca. Wemawi. Okay everyone, bekuyona-ke ivideo yanamhlanje, siyivala lana ivideo yanamhlanje sibeka onqi. I really hope ukuthi u-enjoyile ivideo. If u-enjoyile ngicela ukuthi usmash low like button, uphinde usmash nalow subscribe button, ungakhohlwa ucomment down below wena owakho umbono ngalolu daba. But nje mina ngokwami ayikho lento abayishoyo, banamanga nje, basusa nje ukukhuluma, vele bayakuthanda abantu ukukhuluma. But anyways, I will see you in the next video. Bye.